Usambut Menteri Nambak Jela ba Presiden Song hani kasi palai lolom lang ya borok kilo mikmat pai ba kumju ki bod district meslok bat ki halo put usam haswa Menteri Nambak Jela kona ke sama un kundu pat ba Menteri Nambak ka Assam hak si thok dieng hanam ba kauti ha pakran ngani sngi musabut Menteri Nambak lo kentui pai ba ki basa ka put chukuri bod district bakin long bajajai tangwa ki basa tarpat kena mal penting kena gi jaka badai jom khalia kan ne be ha me khalia ha kati jalang jo district committee halo put sam lawan badan lang ru naduk khen sencar lagi senong kaput nolok yui kuai Kaba ngangak wa ban ong takawai yang i stakeholders yang i kipai ba no susnong kam tam jok ne ka ribhoi district ra kuai hoi puwe ubanam pitat ubanam dom lada don manono ban clear ya ka jaga ko kita le se kaba nganga asong asa la kha kun hang ni dan mereka wei hakan ni kapur jok ke jingi kren jungi kaba terpat rip ya barok pinong susnong bat kabangi kerpat nadu kinong nikmat hadu kinong yalam senong kinong yalam hal hadu imaru tong ilong jaja nama kita hilak ban lek kanang kanang ban pensniu ya constitution ban pensniu ya gisingan dei kuju dan dengar kerpat red nakal yang jeni tong ilong jaja kam lele nilai ilong jaja kan ni tong ilong jaja tambah hak juga por ngilong pada di satar hakaban ngin pentingna ya kai jongi kamu ke jongi ya jongki pendek ke jongki kata kade ka ba ngini kwa na kalian sorka bat kumjuru na kalian di pai ba na sosnom jong keri boy district bat jong jalan kelai ingin ya som sola sya nama pi kani ka om ke jing om give and take policy na trang itu ni la ka jong ka jingmut dan rei ngai ngam om give ngam om take ya ka bade kalai jong tegi sim lai jong ya ke jong juwe ke lagi sim lấy long một kata, dan dari jarak kajong tinggi hapsim lah kajong ni, jadi kebom deh kalau kajong terbalingin orang kajong ni, tolong ita ide principle ni bang nganas no, bang ni nak kalian bersorka, nak kalian dipai bah hijau kejelah, nak kalian dipai bah hijau beriboy, ngatangin kuat kata, bah ngimpa aiban obat simtam sin siru, nasa, ngikuat tan kepala don, tan kajong ni, kabengila im, kabengila arek, kabengila arian, dengan saya dia kata aja kalau kita, dia nak kata dah mau pi ngin na may kren na kagibante. May kabingi kren, balik di sakhaw nang kini robiti. Ba man ka district, bigin doon kini robiti, ba bagi peninvolve lang iya ka, hakan ni komiti ya kinong sinsar hima, kinong sinsar ra, kinong sinsar sinong, ki MLA, ki MDC, kade hakata ka nori. Balik ni ko mo ki ba mikwa. Ba what si in siru, bandunang day, nang ta what si in siru, bantang kamday. Ya ke jongi, ni sip jongi, ya ke jongi sip. Ajakan riu kan yo. Hapor bolong si pinstar usnawal. De hatu podang ngadon lang peserta tong silam untuk tumukul sama. Nilali kendu nanta nakata ka meeting ka ba kelas meeting ka begendu hapdeng uci pinstar jong mikla uci pinstar jong asam doktor mukul sama bat usnawal. Kalau mbak ngirai dengan submit ya ki kot islah. Ki claims na kami kala lani ki counter claims na kalipasa de na kalian jong kami kala ngilad somilot de henrei mo ang piham na somilot kayong puli kamdon benta hakata ka khat atli ke jaka kaba ni somit siasa na kala mo pi kayong puli kamdon issue kani kade kami kala district committee kabete bat kene ka boundary issue de ilagu ya ke komiti bat ngalong zaman mga ya kabade bat ka Riboy district oi de ngilaya syong mentakasni ngat sunat sebune ane ko iba pro ki members lain no anu ki honorable MLA jong ki bang ban poi na ki biasa ki nek lain iwei ba George MLA na po mulai bat iwei bat MLA jong sning ba Jason ba kimla ban poi kila penting ya ka komiti ko poi de ha wei pat ka meeting ka ke se dong lam pat ni de ha ka ni ka sni ka jing keren jungi ya halo jom ni ke isu ka ba phiru kreatif bala sai ka sni na kalian berserkar jelah ke jungi apa jelam jom chi sta in lek ang ke ko ati ya ka pemindon ya ka ka meeting ba tu chi sta jom ka jelah asam ban ya keren ya ka ni ka pending issue ka long pending issue ka ba barok upai baru hamtam ya ka district Riboy Ibron apa gitu ya kalau wat akhirnya kita lihat sih tangdon bukan penam agak tu kesenong yok puli
de ngi kren men ta kasngi bat ka haka komiti berpoi kalau parok mau pi kisim ki nong sensasi nong ki sodar ki MLA bat ki MDC jongka district dedon bat kumju ru na kaliang jongka this council na do executive member ilaka bat secretary jongka council ki awan lam ting le share sibun ki eke kawai ka ba ngi de komiti ka ba ni ai ya ka ketu ya ki khot jong ne komiti kalong ba kin sengau bahak lada pi om nak kaliang jongka borsnong nak kaliang jongka hima nak kaliang jongka discouncil lene nak kaliang jongki simet ibasyong hati tigi area di Jakarta ibadon katakan ni kejingya claim ya counter claim kalong ba kin sengau bahak kat baki don senai banwanra ya i documents banwanra itu islah sya ka komiti kenapa ka komiti kan submit ke serkar kum kajing penklaim syushu ya kaba ni ong let's say kan ke jaka kade ke jomi la ne kata ke jaka kade jong asa de kata kade ke menglai rai tina kalian jong ki member su le menjur baro batin ya persyang banwan ikot islah ke barin baro kanu ke bangidon kenang ba ku mengomoki ninang penklaim susu ya kajing pensisa ba kita di jaka iha apa perjalanan ke raja de mentak asni ke mengikren ban ya keren ke ba ya kijaka jelong ke bangia fokus bah bagi keren le ya atli kijaka kawai ke deka kana para piling kata area kabadon katukan ne kili kisno kene ke area ke keren hapo komiti bat ka ba ar pade ka bakla para area gitu ke area atli tidak bun itu ke area of differences ke bangia keren tamang ngomong namar ba kapor kalengkot ham ke pandemik kadon tinggi keren saya kini ke atli ki jaka akaba nilai keren nilai hejumut bat hakawi pat komiti yang saya song saya keren sisu saya kini kini nadu ki blok 2 nang ta nak ia kini ki dispute area nene ki bengi ong di area of differences akaba ni song apa komiti nang ta anda dan nang ta min saya submit pada report saya serta nak benda bahkan submit lane bahkan lek ke program hakawi di bat asam kita kedai kijing keren bakarai kijing minta kacang nang ta sakwe ka bang brief ka bang mapatai ya ki members juga komiti beroi ya ka tu kijing dia ka bang ni om ka yong kuli ka ba jia kini keski kuntu kijing wan di kulit kijing wan wengi ki pus slide kini kitai ngakwa man keren ke bahasa dan niru na kasokar ya kan ne kijaka kade hapo mekla kamdon ka area of differences de kane ka hap pa kijaka mekla kena kadang ni lasai ke seniru nak boleh suka min keren je kena isu ba kani kamde ke isu komin ong ba ya dispute lebih itu di jiria claim dengan ka counter claim ba kani ka kumo pi ba kani ka yo kuli la se kade asam le kade mekla andai kade kamdon wat tang hakalis jom kita kat atli ki area ki bangi la sombet ha kwe de bat ki jaka kita de kumta ngilai ngalapatai atau ya komiti ki khot komiti berkhot bangiru na kalian suka ni yang triang dah ko baskem bahaya ka yo kuli ni so bai wat pan ni su ban le su ban don kan ban mu ka kan kram nang ni sumat tadi